Topmenin namaz okuma garip durgan kesende. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Esselamu aleyküm. Esselamu aleyküm. Oh, estağfurullah, estağfurullah. Kemper! Ha Kemper! Ana aldın şetminde gorgaza beni tur aksakta atı kımıydı? Ne deysin? Ay bir gerem sen, ana Karasilyak'ın köprünün ağzında gorgaza beni aksakta atı kımıydı deymen. Gorgazatın? Ha, ana rahmatlan aytasan ba. Uç! Neler çavur senin? Onca mı bakırsan? Hov, namazdı bu zor gibi koy. Esselamu aleyküm rahmetullah. Esselamu aleyküm rahmetullah. Bu sırap bakırgan nes? Alacağım. Hav, ay nanayın kızımdan, ay nanayın, ay nanayın. Ay nanayın. Oku de bak gözünün ağı sap-sar boldu o kızım. Apa, ağam kayakta? Bar koy kızım namaz okup atırıptı. Ay Cemal, kempirine tartkan Jaman. Aldımının kelip ekinin kolundan al. Men senin tuğan ekin bolsam. Kala verdi kempirine 12 yaş ülköpmen. O ağa, geçiririz. Ay nanayın. Savcısın be. O okullar ne oldu, boldun be? Buldum ağa. Nişeminin? Bisminin. Ay nanayın. Birinci klasında 5 birim bitiriverin. O kempir, ne yaptırsan? O Ay Cemal'a çay koymaysan be. Şaydı özüm koyaman ağa. Sizler otura veringler, men hazır kiyinip çıgaman. Tölem. Şakallığı özüme tartkanda. Tek jağda kempirin görse azıcık küçük bola vergeyini yapmayın da. Haram katkır. Nele çavgur. Ana Abbas sütün obalda kaldın koy. Ekranda O'zbekiston ham Qoraqalpog'iston xalq artisti Bahadir Muratov. Ol 1940-yılı Kegeyli rayonining Bo'zko'l qo'shalg'inda dunyoga kelgan. 40 yıl Bahadir değil mi? Muratov Toshkentdagi Neresi bizim Turdoy jasakenda. muzikali drama Kempirning kelgan. nechinchi balasi ekan bala? Sazli teatrdan belgili aktyor. Kegeylivetga qiz aytiribdi, barmag'an ekan menda. Aslam bas rolga. Nasib etse mening balam bo'larmidi. Xo'sh havas bosqishida.
Sümbül deydiler senin atından o kaz ayaklı deydiler haslı zatından o altında o kaplayın aytan kafanın o mübarek Estağfurullah, estağfurullah. Her zamanға bir zaman degene. O bayağıda baksılar kosu qaytqanda hay berekelle dep kurda oturup hemme bakırada oluyordu. Kara terin oruqlını şaylagan o sürü Mınalar tengsizlikten şunu saldı. Ne de olsa göz değmesin böyle. Bir körü koysam mağnayından suyup patiyap verir. Uypi kızmay. Bayağı okuğa kirgen vaqtlarında 5 yıl kaçan ötedi dep oyimlaytığın edi. Mine, bugün bir gün şeyli bolmadı o. Оқуым еліп біткен жоқ. Ne kıldıydı? O sığız şişesi menen oynayday. 5 yıl azlık etemeken. Апа ойын емес ау. Сәл кемісі бар. Сол кеміске енді танып керек. Tankı? Uybi kurgan mаңлаймай. Kışkantayыңda da düz ete ber dep koymaytığın edin. Boy jetseң de balalığın kalmaydı. Şamrat ata! Ha Şamrat ata! Şamrat ata! Şişe, Ne balam? belinizi berip turasız mı? Karıydın артында тұр, ала koy balam. Rahmet şişe. Bakшы, жаңағы Бегебай қыршын бар ғой, осы биыл қыстан бері үйден шықпайды. Су ашайын деп едім, беліңді беріп тұр, кетпеніңді беріп тұр. Ананы мынаны сылтаулап, апа, Айжамал биыл оқуым біткереді, я, деп сорайды да тұрады. Сораса сорайды да. Ол жөнекей сорау емес. Тіңнің астында бір нәрсе бар, ол қыршынның. Қызымды оқытып, оқытып, атам шықтың оқымаған баласына бермеймен. Оқыған оқымағанда тұрған не гәп бар? Қызым-ай, өзің сұтқыртқан енген жетайымсаң. Құда қалесе сені оқыған ілімпазға, ямаса пұлын суырып сауып жүрген бизнеске беремен. Менің қызым керек болса, әуел баласын оқытсын. Үйінде жетсегі сауын сиыры бар. 40 үйлі қой жанлығы бар. Сонан келіп жалғыз баласын оқытпай атсызға жұмсап, қаратабан диқан етіп қойыпты. Яқшы апа, ояғының есабы болар. Жаңағы танкы мәселесін не қыламыз? Не деп тұрса? Түсінсем харам болсын. Диплом жұмысын өткеру үшін мұғалімді айтқанына көндіргенде адам керек. Оны танк дейді. Ямаса, бір сиырдың пұлы. Сиырдың пұлын қаяқтан табамыз? Болмаса танк керек. Абырайлы. Ағаңа айтып көрейік. Ағаңды танымайтығын адам жоқ ұсқарған ел атты. Орынбайға есіңізде болса, бұнdan 12 жыл бұрын 1990 жылы сіздің мына жек шерту бойынша, тұлтар соғу бойынша бір Қары? Қары? Қары деймен? Неппілі намазды кері, намаз шамдай құлап. Нәлек жауырдың кемпірі. Бағана намазды бұздың. Енді ұйқымды бұзасаң. Қайда айт? Не деп дауырғым жүрсің? Қызың танкі керек дейді. Ha? Мұғалімдерге қарап айдайтұғын танкі керек екен. Мен не вайын иман ба? Болмаса бір сиырдың пұлы дейді. O ne alıyor? Мұғалімдерге болмаса диплом бермейді екен. Хау. Жаңағана бәрін болып келдім. Барлығын 5 мен туыстым деп еді ғой. Ай бар. Қызық өзі жібер. Сауатың жоқ сенің. Түсінбеген сен. Ана қызық айт бір şeyini көкшайып келсін. Аш жығылып. Көкшай ішсін басыма ақыл кіреді. Соңында мен соғып беріп отыр. Kemper! Ha kemper! Ау! Benim ana şapağını alıp gel. Ol emez. Ana kudalıktan giyip gelin şapağını da gel.
Kız ayttıruğa ketip baratkan çıgarsan. Qarı? Kayakka? Құдайың бәркі. Мен саған 45 жылдан бері айтамын. Азанды кетіп батырғанда қаяққа деп сұрама деп. Ата-бабадан айтылмаған сөз қалмаған ау. Шекшесін көрді қызын ал деп. Мен сенің шекшеңді көрмей ала қойып едім. Шешеме тіл тигізбе, көрінде тыныш жатсын. Осы сен тұратын болсаң, мен де көрінде тыныш жата алмайтын шығарман. Ертеңгі күні алдымен сен кетерсің ау. Айжамадың дипломысын танк іздеп қайтаман. Tanışların var mecide? Өзімем хайра болып тұрман. Баяғыдай шерместің дәулеті жүріп тұрса екен. Болмаса дарияның оң жақ шеп жағында мен тіккен кеушмәсіні кимек адам шамалы еді ғой. Hazır hükümetten tüken pәтінгесін Назырхан зорға киеді. Сал болып тұрғаны ғой. Не де болса шоғына шығып көрейін. Бармасам, қызым жыласа, сатып берейін десе маңлайымыздағы жалғыз сиыр. Ол өзімізге де керек. Ақылым хайран. Көкшай шеш? Көкшай шешен ақылың едеді ғой. Өштеймен нәлет жауғыр. Сенен мені ермек қылғын келеді. Сон ниетілдіға барғамды не қылар еді? Сенің ініңе. Ол ондайға араласпайды. Араласпаса қойсын. Bir сиырдың пұлын беріп тұрсын. Өлмесем құтыларман. Астағбырла, астағбырла. Қайш! Қайш! Қайт кейін! Хай, кемпір! Бер маған кел! Ау, амалық ба? Не дейсің? 10 adım alға жүр. Не білі? Тоқта! Кейін қарап қайт. Не білі? Адамды ермек еткін келеме сенің? Қая, қадды бойыңды көрейін деп едім, бар. Алжыған сенің ә. Assalamualaikum. Aleykümselam. Kemperді қалдырсың, біреу әп кетіп қалады ғой шығар. Ой, ағам кеп қалды. Не кеттім, беге бай. Бағана кемперге айтпаппан да, сиырыңды тап мына жерге әп келіп байла деп. Ана пішеніне қара, су шегініне қара, тап өзің жегін келеді. Ой, қай балайсың? Ассалаумалейкум ата. Алейкумассалам. Беге баймысаң, аман-сау жүрсің бе балам? О, әкең қайда? Үйде аға. О, әкеңе айт. Ана Жұмабай кегірді кешек арбасын сатады екен. Соны бір сиырын сатып алсын ешегіменен. Әркімнен арба сұрап жүргенше. Болады ата. Айтаман. Төте жолмен ақ жүре берейінші. Ne bileyim, birisi altından pişkadı, birisi ballar. Rahmetullah. Ya. Assalamualaikum Şeke. Ve aleykümselam. Ta kimge görgazıp atırsan? Endi bala. Mana bir жер bir ысыға шықпай тұрған жақсы екен. Саған тайырлап қойып атырман. Ал қияметіп жүрам едің. Өше, азам менің аузыңна бір төрелік ап шықпайды. Хай, яғына дос мырза келле тастады ма? Яғау. Ол жас қатының көзі қимай жатыр ғой елі, өлеме ол.
Ana Taraklı'dağı ötemiz maaşı ölüptü. Qaysı ötemiz bala? He, ana katını avulga kelgen vakil beni kaçıp ketetun ba? Oy bişare, sorley. Ağır batırım bekel. Tam basından kulağım ölüptü o. Oy sorgaynagan ey, sorgaynagan ey. Heh, Jasın 70'te ötkünde tamdың basında ölüm deysen be. Hay Şamrat, özün kayda çıktın? Hay bir nöksbetten aylanıp keletoğun жұмысlarım шығып kaldı. Şamrat, Ha, sana aytatın sözüm var edi. ne gap? Bizim balanı görsen, saylamaydı. Ol neler çoğurup bıltırdan beri tövbesini көрсетпейді. Ha menden bir haber alsın. Pa! Senin balan beni aldıma çıkarıp koygan çıkar jide. Tapkan gapine kıra. Ha bala. Tokta. Ha bala beni at git. Ha bala. He, zangardım balası. Asığa ver gurgu var mı? Tokta. Ha, barakallah. Ha, solay bolsun ağın. Sötük adım yok mu? Ha, arma ısırlığın da, men kaya yaman. Ha, insafınız var mı özü? Kırığı bilketmeydik. Bizler jas vaxtımızda eşekten sekirip sıqarlar mingizetiğin edik. Oynagan ekim menin men. Meni mingizbey görüşün, bir adım atlatpayman. Aşpalay yeselimde. Vaa, Düşme yakka. yaşama, Düşme başından. yaşama. Et düştüğün nekey düştü. He, salay olsun. Kaltağımdan götür. Hop, hop. Her yerde tokta örme aydısınız da bu. Yuslarınız var bu. Ne yaptırsan endi ağrayıp. Aydası eşik. Hemen özümüzde asığız. Yeri barıp kaytığımız gerek. Bir yerde oturuğa bolmaydı. Ol da ıslaydı. Zangı pırtqın başında kalay uslaydı. Bey ıslaydı. Korkma özüm cevap veremen. Ayda. Elim, aydayı ver. Estağfurullah. Nağım Allah, ya selim yok, elim yok. Biri kalkıp gidiydi, biri tüyüp gidiydi. Ha ararak. Hay otaxon, men sizga aytsam, bir tashvishni orqasidan kelgansiz, bir fol ko'rib qo'yaymi? Kaçsana bulay yolundan. Alın basında kalsın. Menin qandaycha shu yurgan men ne жұмысым бар? Chon demangda, menga qarang otaxon, sizning yuragingizga tashvishingiz bor, to'g'rimi? Hay, men sizga bir fol ochib qo'yaymi? Ay qaysana. İstesangiz, qayonga ketopsiz, kimni oldiga borapsiz aytib berishim mumkin. Qani qo'lingizni beringchi. Bismillahirrohmanirrohim. Ağımla kolum jibersana, jılıb olarsan. Senin derdin pul emas, pul qo'y. Bir undoqchig'im demangda otaxon, yolg'on aytsam, pulingiz kissangizga qoladi. Onda aytma, niye geldim? Ha, kimni foli keldi. Bir ismingiz nima edi? Shamrat. Ha,
Kimni foli keldi, Shomurat og'ani foli keldi. Moli bilan joni keldi. Men sizga aytsam, siz katta tashvish bilan o'zingiz yomon ko'radigan odamning oldiga borapsiz. To'g'rimi? To'g'ri, biliyorum, durust topding. Qani endi puldan chiqaring. Pul bor qo'y qaltamda. Aldı menen sen magan son ayt bargan menen jumsum bitemi, bitpeymi? Avval pul bering, aytaman. Ya puldan qo'rqmasang, sen son ayt jumsum bitemi, bitpeymi? Ha, shuning uchun pul so'rayapman-da. Arvohlar gapirmayapti. Arvohlar och. Astagfirullah. Mening qala kelime qarab turganda, yuragim uzilib. Ma. Qani? Ha. Be, buningiz kam-ku? Onda qancha berayin? Ha, kamida 1000 so'm. Astagfirullah. Bironing lollari qancha bersang olib ketaver to'g'nedi. Hay, men sizga to'g'risini aytopman-ku. Ha, endi bo'ldi. Qani qo'lingizni bering-chi. Bismillahirrohmanirrohim. Otaxon, aytsam xafa bo'lmaysizmi? Tag'ini bile topdim. Amalqma? U kishini oldiga bormang. He? U ishingizni bitirmaydi. He? Uni fe'li tor odam. O'zim bilib edim. Bitpey to'g'inin. Azandaq tabanim tarqan yo'q edi. Azam menen kempir qayoqqa borasang deb oldim dikkesga. Ha, seni ma'noyin yarsang. Men sizga aytsam, yana bitta sadaqangiz bor Ey ekan. yo'q ele. Juda indamagan sayin hech kimga sadaqa aytganim yo'q. Aytdim ondan jums bitpeydi deb. Ular tuxummen sıxmar bir pes adamlar. Ularga ko'zim salgancha indan yalg'iz sigirim satib berganim ma'qul. Ha, nelet çavgur. Bari sıxmar. Her zamanға bir zaman değil. Men kempirimdi alganda bir gül meyxil arba, onam dögürögüm pöpöklep. Altaqda da men, yani kuyuv mende. Aksakal, ne yaptırsan yolun ortasında? Ay tanışatırsan yolu men getevirem, yana. Gençlik, ne bırakıp geçsin yolun ortasından? Ata, ne otursun? Şitkişin. Al, Şamırtağa. Hükümetlensen. Assalamu aleyküm. Kaç şitkişin. Bu ne Şamırtağa? Adasıp kaldınız mı? Yok, adasam yok. Buna kalada jaslara ko'rsatib atgan tatarikni ko'rib, jaslığım esime düşüp ketdi. Astagfirullah. Rahmetlerinin valiligini aytaman o. Azanda ketip batırsam, ay çeki, Nökske barsam bizim balaga selam ait deydi. Ama dedim o. Balang men jolma çıkar deb. Ağam kalay, ağırıp kalma jürmeye aytavur. Ol ağırsa gördük muğazat. Oldu bilesen mi? Dostumuzda katlı jatır. Aytan dalağa kirip çıkalmaydı. Hafizanın kızları basında otur. Ay, sen bana her kimden akengden sağlığını sorap otkanşa, barıp kabar almaysan mı? Bir yıl oldu o töbeni körsetmegenine. Şakında baraman o. Yakında degenin ne? Bugün örtükte kaldırmayı bar. Yakşı, baraman. Yakşı. Habala. Atın kimeydi? Azanda akesti atın unutamam, endi balasın atın. Rahmetlerin balası. Hava aksakal, geciktin geyinin mengo. Keyini bolsan bolasan da, men senin ornunu soradım ba? Tura vermeysin be. Qanday qotlaring var? Bizlerde hemme avukat var. Qatqan gücün var mı? Ya onda avukat olmaydı bizde. Onda qanday qotlaring var? Yugururduk var mı? Yugurgur desem yüreğim kuyuyor. Ata, bizlerde onda avukat olmaydı. Barını aytayım ba. Ayt. Bizlerde
Gulaş, mantı, pelmen, bifstrogun. Ya bepstrogan, sepstrogan koyup dur bakalım. Ya pilmen dedin mi? Sondan bir kasa kuya koy. Ya bir senin şayı benim. Men ketdim al. 4'te basanat degan to'yni 6'da boshlanadi. Shofyorni janishib o'ldimi desang? Ay Turkçam kula deb shibere vermesek mi? O'g'lam eshkab, to'ydan keyin bir joqqa borib o'tiraylik deydi. Jan bordi. Naki? Ana karı kız karı mı? Bir de ağıt tartam şey battı. Hov, meni ovqatim o'n yoqdadir qo'y. Voy, voy. Habala. Habala. Men degana mening ovqatimni ye. Habala. Bermang gel. Sana ağa. Yot bo'ldi o. Sizning ovqatni yeb bana. Haqız, qarag'im. Bermang qara. Yo'q ata. Ana mashinning yanında qiz bilan söylesib turgan yigit kim o'zi? Bir yerda ko'rgan deymi? Tanımaysizmi? Ol Bahadır Muratov degan xalq artisti. He. Avul bizim televizyondan çıktı mı? Onlagan günden keyin gastrolga ketip baradık bari. Qaytip kelgenden keyin bärini to'g'rilaymiz. Assalomu alaykum yaxshimi? Wa alaykum assalom. Akıcıların barlığını tarlap koyuverenler. Yaxşı mı? Bo'ladi, yaxshi. Ha, bo'ladi. Tinglayman ağa. Endi meni tanıytan bediniz. Kechirasiz. Onca tanıyalmay turman. Ya Selim bir günü qarab aytib atırman da. Endi jasıl günlerge jaşıkların salam berүү vazifası aksakal. Barakallah. Selim versen Allah Taala'nın rahmeti yewat deydi. Jamın yerde çayxanada çay içip otursam gözüme birden sen görünüp kaldın. Sondan oyuma bir eseri түсіп darı izinden yürüp çıkkanım edi. Ne gap ağa? Aytsam, endi qartaygan ağаңды ayıpqa buyurma. Sen de bir rese sorayın. Halk artistsen o ya. O? Onda sağın aytayın degenim. Aldığına kalkın kelip dur inim. Kayakta. Hani, ben. Juda hazilga çekensiz ağa. Hazlimiz qarağım. Şınını ayttırman. Men sol kalkın biriyumen. Eğer kalıpka paydam tiyse, tövbem kökke жетет. Endi bir aytacağım. Usu bu yıl benim genci kişine kızım üniversiteti bitkeri vardır. Oң bolsun ağa. Sonra özün bir oң kolu jibersen o. Men bil. Oң bağır bir muğallim,
Mening жазып қойған дипломымды саған беремен. Ақысына сен маған бір сиырдың пұлын бересің депті. Диплом ба, диплом жұмысы ма? Білмеймін әйтеуір, 300 бетлік кітап дейді ғой. Диплом жұмысы болды ғой. Соған айнай інім ақылым хайран болып қиятырғаным. Үйде бір сиырым бар. Берейін десем, өзіме керек. Бермейін десем, қызымда керек. Ал қатырның інісін ақшақар сұрайын деп баратырсам, жолда бір палкер бермейді. Ай, аға деймін ау. Палкерге неге сенесіз? Яқ, дұрыс айтты. Дұрыс айтады. Бермейді. Білемен ғой, бермейді. Сықмар ғой. Диплом жұмысын қызыңыздың өзініге жазбайды. Алмайды дейді. Басқалар не қылып отырған? Басқалар танка апарып жатыр екен. Менің танкым бар ма? Ау, сөйтіп алдырап тұрғанымда, Құдай Тағала сені маған өзі жіберді. Менің не қылуым керек? Қызыма танк болып берсең, о? Ой, аға, мен бұндай жұмысларға араласпаймын. Яқ, ойдема қарағым. Ойдема, сен халық артисің. Ау, мен халқыңман ғой. Халқыңның бір айтқанын етпейсің бе? Қолдан келедіғын мәселеге тайынман аға. Аман бол, сау бол. Амала, тоқта деймін. Астауғырла. Ау, сұммәпілі қарыдан не бітеді деп ойладың? Ау, жаңа үйде бір түйе тауым бар, соны жеп кет дегенде болады екен ғой. Амала, тоқта, амала, тоқта, амала! Ай, әттегіне жете алмай қалатқан болдым ау. Берекеттап, айнай, берекеттап. Бала, мана кетіп батыр машинды көрді ғой, Там соның күйіне жеттір мен, бала, бола ма? Тамастың алдындағы ма? Болады. Ау, қаяққа барасың? Ау, қаяққа? Жаңа халық артистің алдына барамын? Халық артисті? Bu yerде халық артисті көп. Қайсысына барасың? Кім айтады саған көп деп? Ол өзі біреу. Сүйерде отырып, сен білмесе, ауылда жүріп, мен білемін. Түсінбедім аға. Телевизоры көру керек. Уақыт-уақытта столовайдан ауқат жеп тұру керек. Ау, білмедім аға. Сыртқа шығып тұрың. Сіздің іздеген адамыңыз бұл жерде жоқ. Ау, жаңа ғана менің алдында кірді ғой. Айын. Суреті тұр ғой. Сіз Бахадыр Мұрадовичті айтып тұрсыз ба? Хауада, жаңа ғана екеуміз асхана алдында сөйлесек. Сен оны көп дейсің, біреу ол. Ау, аға, ол қазір кірді ғой. Қазір ярым сағаттан кейін спектакль басылады. 2 сағаттан кейін келесіз. Яқ, ол көп болады. Мә, телефон ет. Сыртта қалқың күтіп тұрды. Қалық? Ол қалық артисі ақыры. Ау, Бақтияр інім, мына ақсақал Бахадыр Мұратовты күтіп тұрған екен. Сыртта қалық жиналып күтіп тұр дейді ғой. Яқшы, айтамын. Сыртта ешкім жоқ қой. Адамlar көп дегені қаны. Міне, мен халық. О, ақсаға, тағы келдіңіз бе? Жайжама, мені қалай тауып келдің? Ал мен қапымды тауыспай тұрып, сіз кетіп қалдыңыз. Сонан кейін ізіңіздің таксимені қуып келдім. Яшулла,
Mende hazır spektakl. Juda asıqısman. Ya onu bilemem koy. Oho, kızlarım. Akıllı olunlar. Yaxşı olunlar. Atlarınızda aytıp durumlar. Ay yaxşı. Baldı. Ne bileyim? Nama şamşımşığında yuğurlasıp kettin koydu. Ma. Kalganların çıkın indi, erten gelesler. Adamlar söylestirmeyi istiyorum tuğum. Bala koyun. Hau, çıkın. Endi karağım, menin жұмысым bitkir. Üniversitetin en ülkenine var bir ağız ay. Endi özüne koylanıp koy. Men bir sıyırdı kayıqtın tamaman. Ötürgümüz yalğız sağın sıyırım var. Onu olarga bersem balacağım. Hau, ağargansız kaladı koy. Ey inim, inan kara. Sen kasana bir-iki jigitni erteyip uyga bar. Pakize bir jıllagan ata qoraz tüye tauğum var. Sonu sagan soyup tuğrama kılıp beremen. Onun ilacı bolar yaşlılar. Hazır menen barıp bir oyun kör. Hemmeyle. Cellat! Menin termanımdı orunlamagan üçün garipte zindan kataslan. Şahım, bu adalatsızlık. Cellat! Ferman bercay yetilsin. Hau, Atacan, ahırı özünüz balalığımızdan kusgansız koy Atacan. Yağal! Gözüme görünbe! Aygalıktın küneye. ya garip kayıp gitti. Hau, menin izlep kelgenim bir pul boldu koy. Koy, tavuk olayım. Ahır zamandır. Hoş garibim sağlığa bilena kelgisi. Kapılıp kaldı. Kızım, yılama. Aydın günlük amağından ne gıcılaysam? Atacan, men jılamay kim jılasın? Endi garipti görü nesip yeteme yetmeyme. Koy çırağım, oydun be. Ol garibin mağan da gerek. Onu hazır tavup olamız. Buna karını kim jibirgen yok kılın, bol. Hau. Hey. Sarvamsan şansızsan. Kayta gelgen karsan. Şimbaydan geldim. Şamrat şerimşi ben. Av yansızın ne? Şahımыздың bağı haremine kırıuga kim ruhsat berdi sağan? Bağ haremin görgem yok. Men ya Bahadır Murat izlep geldim. Hau. Aa! Öteş, gözün taş, öteş. Ha, buna karı kayakta uçup geldi. O Şamrat ağa, ne bolup kaldı? Bahadırcan, sen kalkartsan koy. Aldığında kalkın oturuptu dep bana yatırıptı. Karağım, menin kızma tankı bolup bersen. Yaxşı, bolaman ağa. Ау, келі ғой. Біздің қорада саған пісіріп қойған шығар жүдә. Ай, шеше! Шеше! Ай, шеше деймен! Ау! Не diyecek ekan ay mağan? Шеше, қорадағы қоразыңды алсаң ол.
Muğallak katqır. Senin qorana kirdi mi? Ondanşa bir makenal qosa qo'ysang-a. Dünya qurg'ur jetkeri batırma. Pensiya kelmey atırıp suydun bir tesigi tayin turadi. Apa, bizim bir makanda qarandaga berip turgan o'xshish. Uy degan ne ishiraqmi? Assalomu alaykum şişe. Sağ jursang be balam. Bu degan apa, bizim bir makan şişemning qorasida жүрөp turadi da. Av shira qo'ysin. Shishim yoq demesa, kitoqda ulkan yernam qorasina baylajaqman. Qo'y men keteyim. Bahra oqqarim kelib qolsa, miyim jeb qo'yar. Endi Nağmetinim sağın kelgendegi junusumdu aytып oturayım. Sizlerde Şamratova Ayjamal деген kız bek okutup bitkерip atırgan eken. Ol kızdı men burun türünde көргенім жоқ, tanımayman da. Al birak kızdın ake sonday bir sada, ak көкірек, hadali insan eken. Sol karı iki günden bir özümden kalmaydı. Sen halktın artisti. Ben senin halkınman. Benim kızımın diplom жұмысына жәрдем берді. Burnunun soңғы bunday жұмысларға араласып көрген жоқ еді. Ауыз сапары сол қарының райынша қалмадым. Kız özüne sen betir meкен? Oyağын bilmedim. Бірақ мұғалімдердің біреуі бір сиырдың пұлын әкелесен деген ұқсайды. Seni... Осындай bir diyarım adamlar nefs kavlar. Hemmimizin yüzümüzde tömen karatadı. Айтқаны жақсы болды, Бағадыр аға. Менің өзім, ол мұғалімнің өкшесіне сабын жағып, аяғының астында бір шелек суды ұрып жіберемін. Мен біреудің сыртынан ғибат қылған болмайын. Мүмкін ол қызды біреулер мәзі қорқытып жүрген шығар. Мейлі. Не болса да бұл мәселені бүттеп қоя берім. Sizin bir ağız sözünüz. Рахмет, Нағметінім. Bir müsabirге сауабыз қылдыңыз. Бахадыр аға. Енді менің hem сізге bir өтінішім бар. Кейінірек айтамын. Айта бер. Bir жерге барып қайтайық соңынан. Bahadırcan, ad ne oldu? Assalamu alaikum. Ve aleykümselam. Жаңағы мен айтқан қыздың әкесі Шамұрат аға. Ақсақал, жұмысым бітті деп есаплай берін. Осындай hürmetli ақсақал алдымызға түсіп келеді де біз яқ дейміз бе? Рахмет інім, рахмет. Хауп бұл өзімізді бала ғой. Шамұрат аға, машинаға отырың. Сізді вокзалға апарып, автобусқа мінгізіп жіберемін. Рахмет інім. Balam kayaktan geldirsen? Қаладан gelmen ağa. Kalada tiyatroga bordun ba? Kaç teatrga? Hov, Baribaş tiyatrona da. Yok. Ben bardım. Yaman kızık eken. Ava, tamaşa gördüm. Бірақ ana tiyatrının oyuncuları көп eкен, ana tesklerini pitep koyun dep aytıp kettim. Yaxşı yolların olsun balları. Geleceğiz balları. Kalağa bardım da tiyatroga bardı. Şekerli en iyi değil bu adamlar. Koy, bağırıp durup kempirim tutup atayım ondan şey.
mağan gel. Kemper! Hayıtta көп жүзіп көрген шығарсыз Bahadır ağa. Bizim avulda kayıp üzgündey koy bolgan yok. Endi abırayınız artıp, el arılagan paytları deymen de. Aa, ol vaktlarında boldu. Meselen Karadengiz'de motorlu kayıkta kıdırdık. Bırak endi ol мәзі қыдырсымақ o. Балға олы маңа шығарсыз. Balgavulu oyumuzga kirip de çıkan yok. Onun neçesi bırak göz aldığına ekin. Nağmetinim, balıkты жақсы көресен, ha? Мойнақшыман аға. Балалығым теңіз бойында өтті. Өзіңіз білесіз. Енді әзір арал жоқ hesabı. Теңізге үйрен қалған адамға мына көлдер шалшық судай болып көрінеді. Іләж жоқ. Оғанам шүкір деп ара арасында келіп тұрамыз. Ağana bir ötünüşüm var. Son aytamın деп едім. Қайтарсын айта қойсам ба деп едім. Мейлі. Айтсам айта қояйын. Факультетіміз ауыл қожалығына байланысты факультет. Соған байланысты білімімізді тәжірибеде сынап көре қояйық десек, бір қарсам жеріміз жоқ. Былтыр проректор екеуміз жақын районlarдағы қожалықтардан өтініш етіп көрсек, ешқайсысы хош көрмеді. Бізге жер берсін, шартнама түссін, өнген өнімдерімізді берейік. Біздің студенттеріміз тәжірибе үйренсе болды. Соның үшін Қызылөзек қожалығынан 20 гектар жер опералдасы ба демекші едім. Hay demli. Қызылөзектің баслығын танымасам. Sizin tanımız şart емес. Олар siz таниды. Bir ауыз айтып қойсаңыз, қалайда олар яқ демес. Мәйлі, bir барып көрейік. Oho, bunlar ne Oscar? Kayaka! Bizler tanımay тұрыс па? Анау Bahadır buradı. Ben profesör Najip var. Jör, бараман дегеш академик боласың. Жібер деме қолымда. Жібер. Бірақ пұшайман боласыздар. Жіберсең өзім менің машинға. Ана қазандап кел. Қызметтеміз аға. Менің Жолдас майор, браконьерлерді әп келдік. Яғы. Расында өзіңіз бе? Көздеріме сенгімде келмейді. Bahadır ağa. Келің. Келіңдер, отырың, келің. Қызық болды ау бала. Қараң, тағдырдың өзі мені сілерге ұшырастырғанына. Yarım saat қана бұрын хабар етіп еді. Үстімізден вертолет ұшып өтпеп пе еді? Ава, өтті. Әні солар табиатты қорғау прокуратурасынан еді. Әзір балық аулау қадаған пайд. Бұндай уақытта қолға түскен браконьерлер жинайы жауапкершілікке тартылады. Ondan жеңілірек жазасы жоқ па? Бар, штраф. Шеше! Ай, шеше! Шешем қайда?
Şişen gözümden tapmay oturman. Ne bop kaldı? Siyerim köpülü bop kalan kusaydı. Ha? Kim onda kuruyor? Vay yalvarı. Ama şapam tutaptı. Kıymaga bir kese akma yap gel. Yaxşı. Tez! Yoldaş mayor, men işbeymen. Onda былай кыламыз. Бұл коньяктың сыртына бір нәрсе жазып берің. Үйде 5 жасар ақлығым бар. 5 жасар балаға ма? Бұл коньякты со ақлығымның үйленген тойында ашаман. Ақлығыңның аты кім? Ажнияз. Aşık. Ya bir kabul ol. Şıda. Şıda bir yanı var. Ya karnın Mırzabay'ın karnında şap deyip geldi toy. Tar. Tur canvar. Tur. Tura koy. Çu. Tura koy Çu. şişende. Tur canım var. Tur. Tur canvar. Çu. Canım var. Vay. Vay canvar. Omurtqasını so'zib qo'ya berdi o. Hava da. Bir özün 4 adamla avukat etsen ne kusar edin? Uyda Begabay yok muydu? Yo'q qaynaqa. Begabayni nasoz aytadaman deb ketib et. Öyle Xuday endi eshitmaydi. Hazır Ayjamal jiberemen. Na haremde aylandırıp bir rekret quvsun, azmaz zırrıqlasa eshitmaydi. Adden de vakit edi. Rahmet qaynaqa. Pul şerler, en iyi şerlerimiz. Pul şerlerde babamız 7 gece jasap ötken, kasiyetli şerler. Erterekte Satemir'in kalası dep de atagan. Solay dostum. Yerlerдің tarixi yele yürölü batırttı. Al endi dostum, kelmey bir kelgen ekensen, şakırganda kelmeydiğin adam. Koysana so dostum saatga karagan. Saatga karab jasagan ömürдің hiç kızığı olmaydı. Teatrda tayarlığım var edi. Barasan da sol tiyatrına. Aytadığının kündегі bir gap emes mi? Sözlerde yad bop ketken çıkar. Енді яды ғой. Бірақ сол театрда өмір бойы жүрсең де, халықтың алдына таярлықсыз шығуға болмайды. Ал енді мен саған келгендегі жұмысымды айтайын. Қош. Университетте жақсы көретұғым бір ініншегім бар еді. Ауыл қожалық факультетінің деканы. Соның студент балаларына тәжірибе үшін бір 20 гектар жер керек екен. Тапқан өнімлерінің барлығын саған тапсырады. Соған келіп тұрған жер тек тәжірибе үшін керек. Мәйлі, сен келген екенсен қалай ақ дейміз. Лекін, үйге барып бір кесе шай ішіп кетесің. Мәйлі. Sonda jağı ikinci laf koyardı. Ay cide senin kup katıran balığın tereki örmeli, ol bir göğüz verdi deprem. Ава. Кеше бара бір екі балықтың ұшып баратқаннан бөлім. Ау қаяққа баратсаң десе қара тереңге деп Осы уақытқа дейін толып тұрған теңіздің суы қаяққа кетті қайранман ай. Оқыған балалардың айтуына қарағанда жері ауған дейді. Со аралдың суына сояққа сырқылған дейді. Бұлардың бәрі бекар қап. Кеше мен бір жұмысым шығып Нөкске барғанымда, ана Бахадырдың машин мініп кетіп батырсам, радиодан бір хабар естім. Ана жер шарының ярымын алып тұрған арқа бетте мұздық бар екен ғой. Сол мұздық күннің ысуы менен ері батырған. Егер бәрі ері қойса, арал толмақ туы мына Дауд көрің мантығы қыла тоңқысайды. Кім машин дейсен? Бахадырдың. Ау Бахадырың кім? Бахадыр деген қалқ артисті, атақлы қосықшы.
Orada ağlaptı. Sol senin maşına mı kızatan bedi? Hav inen bayısla. Hav nekimden nam var koy. Üyünde bir akşam kondum. Tömende avukat yap, tamını basla jatadıkın. Bir tamının üstüne bir tam salıp koyuptu. Sonday ataklı artistim üyünde bolgan bolsan, qanday baqtısan şeke. Ayşe Murat, meni kulağım ağırlamıyordu. Kasıma kelip aytçı. Ya Allah! Bahadır degen özümüzün bala koy. Hani Bahadır dostum, senin benden bir yazlısıp kaldık. Endi ayıppa sanamaysın dostum. Sağana menin bir ötmüşüm var edi. Ayta bir, tınlayman. Baganaga sana ko'rsatgan yerim var go. Sonun ar jagında Akterek avul var. Sol avul 3 yıldan beri susuzluktan jap salmalar batıl bop kalan. Su akmaydı. Kazayak desek ekskavator yok. Endi kalada Davkara adlı bir firma var. Sol firma ilgarirekte kayaktandır bir ekskavator satıp alıp kalgan. Endi sonun direktörüne barıp sol ekskavatorunu bizge saat dep ötmüş yetseniz, hey sizge yaktırmaydı o. Barlık Bey, olsun o. Yersen bir yaydı kolun olsan mı? Kuşak Bey, şaşı kuşaktın basınday bolgan bakav. Ol, kımıldasın o. Ya Bey, kayka gittin kişi ya. Çoyan bolgur, yarım saatte gene aldıma gel. Sen ne koçsun hay maldas kurulu be? Geçer bolgur, budalka gelmedin. Tor vorunan. Evvo malgıra. Hey! Ne oldu, oldun ba? Ulan durmana, orakka deyin tayın buladı. Ne? Hey! Ul pasta tiredin başın ko. Ya o bu kambayın ko. O salmayan biley oradı. Hey! Ul maşın taktada tiredi. Sağılda oradı. Terçküde jinaydı. Gerek bolsa senin sıyırının teceginde tiredim. Bunu ben Bayağı Ereyim bayağı tıptır. konaklar geldi. Bahadır Ağa. Bahadır Ağa, assalamu aleyküm aksakal. Aleyküm Selam. selam. Bahadır Ağa, tap sizin kelet kurunuzu bilgen değil. Söylösülgen ekskvatörü tayin etip koyduk ağa. Rahmet Reyim bayınım. Mırzabay'dın bir mutajın bitkerdin. Ülkün azamatlık kıldın. Bunun barlığı yel kalkışın koy kara. Durus koy ağa. Bırak Mırzabay'a okul etkin bolup da. Yekisinden beri özgürlükte berme yürümedim. Ben oğana ayttım. Ekskvatörün ornuna kambayın al dedim. Vay eneme, magan salı oruğa yemez. Ayak şapka suka girip. Mırzabayağa erkek kişi katındı tek bala tuğanı sunamaydı. Kadın balada tuvadı, kırda juvadı, sıyır da savadı. Sonra etkanda bizim kambayın gerek olsa senin salmadan kıza verin. İsmer onun. Ya efendim, magan sol ekskvatın pere verse. Boptun Mırzabayağa. Bahadır Ağa gelgenden keyin gap bolu mümkün emas. Bahadır Ağa, sizin benim bir yıkavuz sözüm var eder. Ağa, bir yerge avrayla aksakalsız. Siz bu etmiş etseniz hiç kim yak demeydi. Bu yıl bir kalanın işini 70 kilometre koşuyunu asfaltlavga bir büyük bal verdim ağa. Endi sonun akşası ötüp duruptu. Soğan bir asfalt sayatıkın bir traktör ağa. Endi soğan Transkolduk Kospa karxanasından
Mağan bir asfalt çayatığın traktör tavuk berseniz. Arendiga. Asfalt. Bahadır ağa, ne mazanız kaçtı mı? Men de buna qara. Voleybol var. Birovun tülüngüzün astına taslap jiberin. İşte qilmaydi. Men dedim onday bo'lib turadi. Yaxshi. Ko'raylik. Eni, yüzünüzge жаңа kanşı vurayın dedi. Şimdi ben sana azanda çıkar demedim o. Sonra bana bak. Vokzaldan haber aldınlar mı? Ava, Eşeği vagon ne oldu? bu saat 7'de geledik. Sana kim verdi? Bilmedim. Bahadır Ağa'nın mı şunu o? O Kadırbayınım. Qalay, bala-şaqalar aman Assalomu alaykum. Al, qalaysan? Bahadır Ağa, musun bolsa tez ayt. Men asıqısman. Asığız bolsaң, vaqtыңды almayın qıraq. Mına Reyinbay bizim inişek. Қаладағы Дауқыра фермасының директоры. Биыл қаламыздағы 70 километр көшені асфальтыға бөртіп алған екен. Соған бір асфальт жаятығын трактор керек. Ол тек сенде ғана бар екен. Asfaltı alma göre git. Şimşik soysa da kassap soysun degan. Bizge bersin buyurtmasın. Akşası жұмсап koyup edik. Ey sizler hem. Firmaga жақынлап кетсеңіз болды. Қызыл көрген қарғадай басталасыз. Енді Қадырбай енім жақсылап бір ойланып көр. Лажы болса, жәрдем бергенің мақұл. Мүмкіншілігі болмаса, өкпе жоқ. Бірақ бұл сенің қолынан келеді. Өлімнен басқаның ілажы болады аға. Сіз араға түсіп келгеннен кейін senin қағазың бар ма? Var. Eni. Şimdi Bahadır Ağa sizge bir gap var. Тыңлаймын. Bahadır Ağa, özümem sizin aldığınızga barayın dep жүріп едім. Ава, Келгенің жақсы болды. Жақында шетелдерге барайын деп жатыр дейді. осы айдың ақырларына. Мейлі. Сіз гастролға барып келе берin. Келгеннен кейін бір қызмет бар. Айта берін. Мен искусство адамларын жақсы көремін. Алдыңғы үш баламның тойына да қосықшы қоймай алдырдым. Енді кенжетайымның тойын беремін. Шетелден келгеннен кейін кенжетайымның тойына Радыш Капурда келіп бересіз. Радыш Капур.
öldürdü. Onun bilgini kaçtı. Ne böyle? Kim öldürdü? Jası jetip, kartayı öldüm. Ertsem karta yemek. Malları var шығар. Olardı ne kılasın? Olar Hindistan'da koy. Olsa bola versin. Ağan kapur gerek. Abara guda aytıp berse boldu. Bundan kam jemen. Ağzının tolusunu ayta bersin. Sizin bir жылlık aylığınızı toyup taslayman. Ау, Bahadır ağa. Sizge ne oldu? Hey, kim var? Tüt, tüt, tüt. Zangardan qarası seni. Qeyt etse qoğusunun məkiyerlerine qarab juğurasan, tapırsağın atastırıp koyğanda. Ey atağın. Endi xabarlantiruv tanishtiramiz. Respublika xalq artisti Bahadur Muratovning yurak infarktini shalog'una baylanishli chet el safari oldidan beriladigan konsert bag'darlamasi boshqa kunga qoldiriladi. Shpakerlarning aytuviga qaraganda, ol o'zi shaxsiy sezbekdi. Bahadırcan ağırıp qalğan mı? Turan futbol komandasi Baxtakor komandasi bilan Shirshik qalasındagi sport maydonlarining birinde o'yinga tushadi. Kemper! Ha Kemper! Aa! Ne deysin? Ana tüye tavuk ustam alıp Begabay çağırıp alıp soydurup kazağa salıp kaynattıraver. Ana Bahadırcan balisiya tuş kaptı koy. Vay bayıksey. Yaxşı. Ne yaptırsan? Ha tezdirek bozuş. Rayhan, 60 palatadan xabar al. Yaxshi. Bo'ladi, keyinroq. Ata. Ata. Siz kimga boradisiz? İşte Bahadır Murat'ım yatır deydi, o sağın bıratırman. Onun palatasında adam ko'p. Ko'p bo'lsa bo'ladi da. Sanşımadım sıyğan yerge men sıymayman ba? Ata. Assalomu alaykum, mumkin be? Aleyküm assalam. Kelin ağa. Ha? Cemaat jamg'u? Oo, Şamrat ağa, kelin. Tağmen kalkın doğup geldiniz. Tavır mısın inim, tavır mısın? Ağırıp kalağında televizordan geçtim. Estağfurullah. Ve aleyküm selam, selamat başla. Rahmet ağa. Allah'a şükür. Bağırağım tavır ekinsin. Al endi koştum. Sağın arnağın bayağı tüye tavukta. Biraz soyup pısırıp durayım, çorba kılıp hep getirman. Çorbasından işin bir terlesen, attay olup gidecek. Vay Şamrat ağa. Ben sizge ayttım koy. Sol tüye tavukta kempiriniz ekeviniz soyup, jüörünün kurtugunu salıp, durama kılıp jeberinler dedim koy. Jebatırımız koy, tabladı koy. Ha, al Şamrat ağa. Avul kalay. Ne жаңалықлар var? Avul yel, teksibinin amanşılık, Kudayga şükür. Al endi koştum, sağın bir kişkentayğına bir ötüş bilen kıyatırman koy. Ötünüş. Ya eşke. Korkma. Men sağın үлкен bir жаңалық bilen kıyatırman. Ana kişkene kızım Ayyamaldı var koy, sonu uzatıp atırman. Oo, екі жас бақытлы болсын. Rahmet. Ертең bir gün tezirek tavır bolup, sol merekenin bası qasında özün bağılsam.